Already Yankopo insurabri no yo kese se wonya bre amame na wona me ni nyina da etumi atena dwumadi so me no ebedi enkomode dey ne yasre Yankopo animunya na ho den se eye kese e wo yabrabo so se waba program so a che ema obi bia ne nsa enka bie ne nsa enka bi na obi nsusu a wanya bie no she ema obi nsusu ensa nka me bacho Yankopo animunyam ne nabasa eye kese e wo ne mabrabo so Yeguso edi osoro praye epra na sori fie ehwehwe so Onyankopon edi fahudie ne ogye mapa ebebre ne ma ne senti odasani onipa biara se emrese dura na odi ahye otirim enye obi ani nguase ene yepe enye obi di nseye enye obi ahwease ene yepe eye Angel Bazuka sabrante boye friend Angel Bazuka we ka kire mo se eye didi no Your friend Bazuka nankasa Bazuka fire nankasa no owo Togo a oye ye nyina so yadamfo Togo ene owo na wobra Bazuka we free Ghana Joseph we na edian wo Ghana de friend ya akoda nyame eti wobra wo free Ghana as akoda nyame no a okoduru South Africa ho no na ompese South Africa fo be hunu se we Ghana ni eti opeke edian na eye Edian obi otiabe o said it sounded to say South African name and opeke, and that was the reason why in tia of friend who say Angel Bazuka. Wonderful. The ambassador make amatia sian say what drew chrome one you know the coy a brand dear friend said and pukwa me catch us some brand nyina e fam nsem e mre bi atwam obram ko do abrechiro no mo adwan mo so mo do abrechiro wi mo do South Africa wie Omo wapa anaso mu nia pani me kura metie me frɛ wo mo emrantie kati me nanso ne de me fa anya sɛ ya no nti na ma me kasa. But I am saying this because on say ewiase asamba abonten na oni mu bi na wan kyerɛ mu anyi wa no sɛ de yete a ye be fa asoma shokon wo bra asam na entisa Bazuka brantie bo ye friend Bazuka e ba abonten wo bra na odi ni birthday a mo ye ni interview na o cancel ena all kase onukura na onima de kodie ntia oba honorable kandi ejapon fie eye papa akompreko efie ekopa ne chew na de onima ne se honorable kan se obonidin so obeka na sem na onima sem kro ena ekopa chew medical ka ena misisu dua bie mu se ewi ase so wi akwakutura ena wo de soso adaye wo ye bone mfum ye enkum ye entomra eye den na eka se ye bobo odi a ye kopa chew odi bo no utie wie ye uhu de na ewom a kopa chew the sent no Bazuka eba bonti a wo ye interview no wo say okopa chew because na onim ade a waye sa sam kakra na mami hu se ade a ye fa ne se nokra eye nokre pa no ebi ni Bazuka mu no kra ye ka se ade we ye de ye di ebi anu ka no kra no ebi ni mu wo bra Bazuka eye interview no I was expecting him say obeka se ade we ye suma si dwadi Mannaseh ba ya no wo ka no Mannaseh kan nyina ye no kra ende o kae o ka kae se eye no kra ye mi kan nyina ye no kra but now I was expecting this young guy say oba want no obeka se ade we ni ade we ti no kopa acho but wo so oni ho hwe Ghana for yewura enye na me ba be ko yewura ko amano enye na me be ko yewura akompre ko eko ade amano but honorable Kennedy Japan Bazuka obeje to mu say daddy doesn't know you anywhere, the man doesn't know you anywhere. Angel Bazuka papa no oni mu ba bibia eye me Mannaseh yai me Mannaseh ya mete eye me Mannaseh ye kwabena boaten amete ye the word changer me ankasa ena me ye expose e de wasem ekoye etina nkata maso se ye beka wasem ena wo Bazuka ufu akire fa nkrofo
Emma omo call efie ekopa papa no achewo. Aso ami kan yewura kura ba bonten eba be kan e wo na fidi kese so ye netu. Ena mo call efie kokopa papa ne chewo. Na me hwehwe mu a me ye ne se achewo pa wo kokopa ye no. Wo Bazuka wunua bi aye fe ne se same. Wunua bi aye fe ne se same. Wo ye adwuma e wo moving pick. Na sa Manjaro buildings na e wo moving pick wono. Manjaro moving pick buildings na wo hono. Manjaro ni moving pick buildings na wo hono. Bazuka wo brother bi aye fe ne se same eye caretaker e de Manjaro. Na same no ono na hwe room 7, 8 and 16 apartment ni nyina. Echino Bazuka we ye fast. E the case ni ko dan Manjaro no say Manjaro no caretaker na efe ni same ni say omomomode aso betimi abekwan bi so abehunu yewura onabu kende Japan na omo akopa ni chew. Dia chopper no a Bazuka call say okwa akopa no enye papa no na frɛ wo ti oba bi na wa call ye. I am saying this because I am the person who brought your case on the net on the two hot seat or the seat show. I am the one who brought your matter, and Daddy was able to take you on. Say obeka ho asem. And I'm one who fan crofo kofi no kopa John papa ni etwa so and eja when am baby we two for actually the also we. Afutuo no kra nkwa wieye. Ade achifo fie. Fofi antoata. De we ya ne say Bazuka ama mba sama puka. Ade achi ya ne beda bonte na nsem bibiri. Me ametuo me ka metene. Ba me de ne say de di kan a wantimi anje ntumu say ade we ni ade we ne wa ye nti na wo kopa achewo. Na wo twa ntra che Ghana fo no. That is where this is whereby I have a problem with you. Saade na ade ye no kure no wudi dwane ye. Ade ye kan ye no kure no. Aden ene Bazuka wo de tete anase wo to nase. Whereby wunim say ensama ye kan nyina da ye no kure. Na tiema me ka sem fanchiro. Wabra enje Bazuka ekokopa achewo no. De tia okopa achewo ne say South Africa wana okoye no enema bibre asisi e wasa kronu so krona eye South Africa krona enjo Bazuka e koso se wokọ akoye adwuma no enema ne nsem bibre e na asisi wo ho na ebi ekoye se azan o ye nyankuma de o yiska no ye enema modika hwe bi da na yem na me ba kire be ka sa asemi modika hwe bia social media. But wabra Bazuka was sa e can say South Africa wana wo ye adwuma no ensem bi ekokoso dia na edi kan pa no rape case ekoso ebiem ababa wa bi so a nikum a case ekoso killing case kese pa ekoso na sane ma mienu we ena ne me ne wo ba be boso se Bazuka se wasi efie e wakase de wo obi agapade ho asem de enye no asara me beka ba de minim ni se Bazuka awrade koye wadom a wunya South Africa konchokotu ye na wo ye azabo a wo ho a e ma obonsam bo a ma wo ye azawie ye no efie na wunya si ye e wo Kumase e na wo si efie no I know say from there efiri wo nyina no enkra ha oba ona wode da umpenifo anazo no umpenifo na ekoba ni nyina mu no yemfa we nyina ensi ha Bazuka wobra owo South Africa no ababa wabi Bazuka ne no ehihye ho ano ne no enam yefra baba wa no Rebecca oye South Africa ni na ababa wa no enu Rebecca ababa na friend Rebecca no woni Bazuka nam no ge ne fa afuro nyinsen ofafuro na fufa no mu no Bazuka ya ye ne no ye kan ho asem ye eko guide eko girl ni chero ka che ne se wo se oni abrantie bi di nkomo na abrantie no eye ne dia ya no so e madamfo
Bazuka na ebisa Rebecca ne say Rebecca no eye ne de na mame nkyerɛ Rebecca kro na ye ka na sɛm no na wotumi ahunu nipa kro eyie isan say utumire na wankyerɛ si a na kyese de o ka no kra no wanhu sɛ de a nani so esitie Rebecca na me no e ka na sɛm no eye pipa mu nsɛm ti no ebia na wankohu because eye pipa etimi twaaye etimi amefa ekyerɛ ona hwɛ Rebecca na ye ka na sɛm no wono enie Rebecca no enie sɛ uhwe ni ya Rebecca no na eda hase no Rebecca ni nie so ho ga ni nie and that is the mother of Rebecca into omo ya South Africa for asami eba bedi pipem asami eba pipesim e was South Africa omo pipe bi omo friend Daily Sun Daily Sun and ho na sa incident we esiye ewo mepacho Bazuka baby a okokoye asore gewe and your friend Rebecca and only Rebecca again ni only na mo hwe no Rebecca ni yes Rebecca again ni na gewe say na ewuye no gewe na ewuye na me betro de nti a ababawa no ewuye na me de akyerew sa geyi a friend say Rebecca yi wofa woni Bazuka na enam ese ne mpena wo be ware no one na enenam koba ye bibibia ejabe ba wano no obi di agro na Bazuka kwaka kire ne se yehunu se woni abrante bi di agro na wantwe ho a me de mekum ato atwene eti Bazuka ka kire ge ne se be ma foforo no won so wantwe ne ho afiri ne ho a obekum sa ge no ama ge no ohunu adechiye ababa wano ti ase na odwen se bia Bazuka di agro eti Bazuka ka ase no kire ge no 3 days time Bazuka ka ase no kire ge no 3 days time ababa wano eda ho ena wowo tie ni pa wowo Bazuka nom ede wowo ekowura ababa wano edem ne mpasema owo no ko ka ge no ekum ge no owo ye life Baby can so much on Yama. Boys will to me ya. Uyamba show. Bazuka. I got 13 Rebecca. Gay ya medini Peter a me and when some other people to me may they baba chill be. And I'm saying ye people win some to know ye yenning in about the minya ye piano may they mount as evidence. A bebwa one cassa. Dear way I mean, number so we are giving out share and nipa ushinipa ye. Na baby awukwaje mpaye ne wakwankyere ene sa software ye ho se ye ne yemba direction no wahwe hu ye from ho Rebecca na make na sem no wono ene ne maame ena eda hai Rebecca no wono ne kitu e oda ase ha pai ena ne maame ni se wohwe ayi na mo twere gusu na ya twero ene ni aha di wa okenken bia mo medase nyame hira sa ababawa we ena Bazuka e command warning ena oka kire ne se ohun so ne abrante bi agina ohun so ne abrante bi ko out no hweye obekum ge no 3 days time ena omode owo a wo ye life owo pa a ye life owo omode owo no ekokko share ge we edem ena anadwobre wo no epie ne be ka ge no owo no ka again na python no ka again na pe na again no ewuye eti again maame eye Rebecca no ne maame a mede no ekirewi again no ne maame yi Rebecca no ne maame ni nie ne maame na wo hwe na ni kura se osu no na maame wei eye se o de Bazuka ko court na nka omakodi na sem eti court so obeko so onyankro ena omotena ase yese ene yensi nkodwa na yemma abrantie we hunu se ade a waye no wanya ade ena omose ne abrantie de na woka wo se a me wo bibia mpesa de ma mo yiska na ma yentwa asem no so eti Rebecca no emaame Bazuka emaame no 300 million se maame nje na ontwa case ni so Bazuka sika de maame no na 2.something but oka kakra bi be so 3 billion pepepe 3 million Ghana cedis mu
3 billion Ghana 2.5 billion and a day omoji say sika no old currency 2.5 million old currency e dey 300 million old currency and na omoji sika ni wiye no and na Bazuka na dwene say so ne maame na sete wiye na watua maame ne ka ama again asem no omo akele na wiye enti anko police station anko ba bia and na Bazuka killing case no ewo efie mom ko tua sika e de maame no na omuko tue sika de maame ni wiye ye no maame ni gi sika no maame ni gi sika no wiye pe me ba to me ka de bo ha abrantie bi abetwra de bo an mahu se ekrofo comment ne papa no obeje ne home na wa was it you were a disgrace to the kingdom and mahu se me ni aba nana ama kunadu enso ebisa ne say his disgrace to which kingdom? Na sabrate na wan nka otum reply so when we na so for na small until they are coming on board just to check say na me dey atom be di me dey there mama ye adwuma ne hia eti Bazuka etua sika no mama me wiye na o kill case no o say crow we say etim Ghana akora bi wa se uwo sika kakra na wasemba yempese yebeka se o sika kakra na wasemba yempese yebebie so obi atro de amame se 2.5 billion yes 3 300 million okay me pa cho minim South Africa for sikem but omo atro e de abrem obi atro e de abrem se ya mame hwe nipa no okay wasi krom ha asem on na tro krom ha asem wasi 2.5 billion to 300 I'm say I'm say sikano edos e chance say make now the 40 you wo bra Bazuka etua sikano mama ni wie ya Rebecca mama ni ekili case na one for asem no anko ba bibia no na Bazuka gusu a oye ne niema oye ogusu ye na sore ogusu ye na kwankire ogusu tonton ne niema ogusu ye bibia na we na omo wo abeba wa bi omo wo young girl bi e wo ho na girl na omo wo no Bazuka ne girl ni yade bi na no so ba betodwa etimde no so beba Rebecca we de wo wuye because what bra what threatening girl ni say who said Rebecca no will be call out it is a one kind of crana so who said Rebecca no will be call out to be a more obekuno 3 days pepe ena owo ebeka girl no ena ekuno your friend girl no Rebecca South Africa for omu newspaper your friend say Daily Sun ena omu publish case we nyina na omu publish case na ababa wani ni so obekinka we say Rebecca was scared of the python. Rebecca, she was scared of the python. Abuana, Rebecca no. Abuano, python no ne ho asem ene kwa efa so a Rebecca no ena omo atwere ho no. Bazuka threaten girl no 3 days time pepepe ena gay owuo ebe fa no ede no ekoye. Na wobra sansem we ekoso no. South Africa for bebre ante etino ekoye moguo e ma ne kod pe ba bi e die so wo sika wa semba yen kan bebre sa so wo sika bebre na no e de sika fa asamase ne yakata so enu bi na Bazuka eyeye e wo obi man so e wo South Africa that year mami kan asam fa nchiro ababa wa bi a ye friend say Laura Laura South Africa for friend Laura news na Laura no woye adwumayeni akoda samekasa adwumayeni akoda wo sha obeya at the age of 15 to 16 years na say dem ba say ekesi so ye ayekura 1 year or 2 years or 3 years bi kura eba intini mo atwe kakra na ababa wa no Bazuka oye adwuma edema Bazuka eti Bazuka fan se oye ne weka adwuma hihye nasefo nyina ba ebesi gen so na gen ne Bazuka enyina ye adwuma
na obra Bazuka ne girl ni eye adwuma no mu ano ti asem ne ye panameka asem tro one day ena Bazuka efred Lora na me de Lora no so a picture e kirew na me wi amaka Lora no ho asem a kirew yi pa Lora girl na ye ka na sem bebrebe na obi kura nya ehu Lora na meka no girl na Bazuka erepu na ekofa case kese the brand was South Africa emani kodru court no ankasa no enu nie girl nie girl we ye friend Lora Lora news ni di no mama type mama sisi ya ni di no me type ni di no ama yes ye friend Lora mama ye na hu picture ni oni nie girl ni this girl na eye adwuma ye ni de ma Bazuka we ye South Africa ni girl ye hu no we South Africa ni won na eye adwuma de ma Bazuka na adwuma no no Bazuka eye no mu ano na one day Bazuka introduce no edema osofo na dafo sofo bi na sofo no ene akra ne dae afi na eso ne dem eti osofo bi abaye program Bazuka o ka so oba na Bazuka de sage no Lora no wo de ge no e de amasa osofo no na osofo kro ne Lora no akwakwada eti osofo Benyok ekoye program e de ma Bazuka ene na poku sa program na Benyok ekoye no Sage ya ye fene Lora ya me di ni picture akrewi okodu program na ase no ayino no edae ye kan se Benyok ene no edae sa Benyok one ne da ye nyina achi so no ena ababa wai ye sande ne ma osofo bi nso a ye frene se anakwa ono nso so ene ne dae ye ne ma osofo na me wa osofo ni nyina di wa hamfa ma one girl no Bazuka de girl ni ye adwuma na wo de betie story ni ye na betie ni ye pa odene ma Benyok e mo ne dai sa Lora ya ge am de picture kirewi ya ena Bazuka sande ne ma anakwa e mo ne no e dai ena Bazuka kura sande ne ma Pastor Keke e ma Pastor Keke so ene ne dai ansa na odene e ma na poku ya nkasa ansa na no Bazuka nso so ne ge no eda eti Lora we de wa bre ewo asofo a efiri Ghana ekoye program ewo omonsa no mama cho secret adifo no most of them those times no se ekone ekoye program omo a ade a omo ye ne se uye program no ya otimbi sa wo se na chale wunya ayibia mame mfa no nko oso eni menye obi ama ito friend akora bi ono ne ye fan a waka cho so kona kwadju sofo akoma na dwi kona fansa koto sofo akoma soma na nadwi na je se wona no nkonko da no no akone to da nti se bi na Bazuka e de ye sage ye friend Lora enu abi na Bazuka e de ye sage no ababa wa no ono anso enie Lora ge na Bazuka e de no eye nnwuma o South Africa no ge no ono anso nie Lora ni we de otiase wonya wuye Rebecca no e na ewu ge we hunti e na Bazuka e ko prison ge we e hunti ana Bazuka ekopie court Lora gewe ne wuti na Bazuka kopie court a wodi adwane abedu South Africa. This is the lady girl in the friend Lora Lora news ni di no on say me South Africa ni ti de mebo ama bi afane sa girl ni gewe na Bazuka ene no adwuma eti no Bazuka ene ne hihye nnwuma osofo we ba no de na ma no na koda osofu we ba no de na ma no na kwakoda osofu we ba no de na ma no na kwakoda sa na Bazuka e de ye gay ababa wa no ono anso nie Lora no ono anie very young girl usakra etino wo bra Bazuka ekum sa girl ba ko ni wieye no eye Rebecca no wieye na akire koda ye no ena Bazuka eni sa girl we nsoso ehihye nyuma oye no ane girlfriend but wode no ma asofo no na we ni nada eti wobra Bazuka ye na dwen se oni girl no etna na adwuma de ono na ye bi ne won se kofa se bi ono ne bede da biemu de wo yi na dwen firi so kakra se ne be ya onya ne nana girl no ebe koso na ye adwuma but girl no se Bazuka ya pamo na firi ne ho e na beba ono so ye se Bazuka
adana so pamo me no na nam ekoba me no na ye bibia enti wabra asofo na be yo program mu nyina akọ na ni da bi na ga ni di nyinsen ekoma Bazuka ka che Bazuka se Bazuka menyim ana Bazuka so wonyim wose menyim ana se wonyim no se wonyim no so ne wonyim kra me se ga ne se me so se menyim se me no se wonyim kra me mwayi no se menyida ti Bazuka ene ke yi preso en preso no mo no eduru baby na ge we say Bazuka ebeso kire se ge na nhwe ye kura obeyi ge na firi ho eti Bazuka pe kwan bi so ana wo fresh salora ge we say ana oye na dwe se ka wo mra no ma na duru a eye awuduro na ka wonom na ge ni wu na ge we wadamfo bi e Nigeria ni adamfo bema eye norai no wadamfo bi e Nigeria ni bema adamfo ana sa guy no ababa wano ka kire ne se asem se na Bazuka aka kire se memra na boy ne se don't go. First of all abrante na ye wade a enye make sure say you report Bazuka ababa wano da ho anajo ene Bazuka ekofa aduro to ye second force oni ga ne kwa kwada na nka yin se na sei to ko repu na wo repu ga na mu no ena ababa wano ebo modin no dimrika sori ye edwane ye Ojani ja Bazuka wope no koye case se osafu we awrepume na ade sei ene ade sei ene one me aye wode me ye adwuma wode me ye azan na wode me aye azan wie no na wa sign de me ama asofo na asofo ene me adeda de sofo na be ye program one na ya push girl ne de na ma no na one na koda eti lora no ehunu se efro ya ba Bazuka piano no wotwe ne ho ba Bazuka kope aduro se be ya obenum aduro no na nka woni ge na koda na yin se na se rege na mpre of forces on ne da no ekoda ni rape na ge yi dimrika ja Bazuka ho na okokoye case etia Bazuka ge ni koye case etia Bazuka no na South Africa fo betena se na ade ne yeti ekuro ha ne kura yetimi Yama asofo abaji ekuro yafa na omuma ye hontoyen South Africa fo yina sore ye emuma ne nkora ne mpani ena omo atro letter se omo ebeye allegation kese e de etia Bazuka e wode ya ode ye South Africa fo emma de e wa kire de ehun hia ye nkeka yo na tie omo eye kaka se demonstration di tia Bazuka no anase omuma case no ekọ Bazuka no ekọ court no e Bazuka ho no these are the people ekọ omo eye sa case no hwe sa enkrofo we omo ene de letter we ekọ se Bazuka ama South Africa corona dane it no they are coming to do demonstration against Bazuka ewo ne niama ode eye South Africa for ma ewo honom eni ni mama can be entro what say Sanko Award 12 day and there omo in the mean to me kan also reasons of our march South Africa for some can say they are going to march a demonstration as them and almost some reason is number 1 Pastor Bazuka has been arrested for rape and number 2 almost say no bail for Pastor Bazuka of Kingdom Prayer Ministry. Bazuka na sorry your friend Kingdom Prayer Ministry. And number 3, almost demonstration, almost say we say no to rape and child abuse. Number 4, Pastor Bazuka must fall. And number 5, shout down rapist Pastor Bazuka's church. Eti Bazuka ehon eleta omuchro de call ye South Africa for chro de call to say omo de koya branche ne ho adwuma no eno nie and omo guarantee yes say omo kwan they should do the demonstration and omo publish in some no e de eba pipesim now publishing send by pipesim e de Bazuka court e woni rape case de wo kunu no asam da ho and rape yi so e da honom
Eti obra omodi sabrante Bazuka oni nie de dem this picture we kire no. This picture AC and samre na mu na say picture we nyina na e wo. Eti na me di picture we kire me fa ne carried picture e ma wo no. Bazuka no oni nie. Na obra ansam ne baaye no. E baaya bedru pipesim e ma e beye asem kese. Na Bazuka ye na dwen se enka obema odisika be faase ama case we eto atwa. Wabra ababa no koye case wi ebechi Bazuka no ena mrantie na omone ge ne nam a Bazuka no omu nyina ye adwuma ema omo for eye can say fake miracles edida da nipa no emrantie miense ne nyina so babonten eba be kan say eye omo ena chihye nnwuma de ma Bazuka e was South Africa o eye Ghana South Africa omo na chihye nnwuma de ma Bazuka emane die adwuma abubuafo di frafo enkom hye miracles aweye nyina no omo ena chihye nnwuma ede ma Bazuka mane ye na omo babonten omo se omo bekasa se omo kra no omo nu omo ho so omo Bazuka ye adwuma no omo nya biem and then because of rape na omo odi rape girl your friend say Laura no enti emrante ne baaye ebe ka kire ne se omo entimi ene Bazuka ye adwuma biem. They started to bring out the secret. Na mo sha se so mo di asem na hinta asem no eba bonten ya de mrantie no eba pipesim. These are the boys. Now uchi my boys all say we lied. These are the boys. Show me boys ni. These are the three guys. Bazuka do omo eye nnwuma. Wenum ana na ehihye nnwuma ma Bazuka. These three guys. E don ba pipesim was South Africa. Ya chi omo no mba ebe kai. Omsi we lied. We formed miracles for Pastor Bazuka. Yes, to do. For people to believe him. Yes. I'm telling you. 18 no. Wono. Ayi no no. Enkrofo no mo ye nnwuma boys no mo nie. Hwe mo. Obi so we hu. Boys ni nie. 1 2 3. Ye don ba pipesim. Ana Bazuka. Ye from se bra ba yi wa no. Abrante ye. Emrate we so no na yihye adwuma ena ababa we suso wono ye adwuma wasaso akọ repu na ka ho wo kriya so woni obi anyem eye Rebecca ama what threaten say wo hu so ne boy bi nam hoti no so wanka no kra go beku no wo bra Bazuka ka asasa no kire Rebecca no 3 days pepe ena Rebecca wuye wo omo de wo life ekọ share girl ni dem ena wo no ekọ ka girl no ku no. These guys, they are very dangerous. When you don't know them, you don't know them. When you don't know them, you don't know them. It is a movie or two baby no kika de opa. Na ne ho ayam sina wonim de woka san say. Enye say bi agudie asem na yedi, na enye ntro na yetwa. Hwe ma me ka asem kiro. Wo bra Bazuka, eye san ne ma weyi na no. South Africa fo e de omo so mo ntijai. Na omo de Bazuka ebe court. It almost shall say ye demonstration kese e di Bazuka. Demonstration omo ye no enu nie hwade. Demonstration omo ye no South African for enegu ho no. Na uti o hwe brofo no omo kan na o de hade na brofo no omo akiro no o de o hwe obehu. O hwe obehu. O say our children, I mean kind brofo no ham. O say residents want church closed. Baby Bazuka ya so no kran residents want church close and na wo no baby Bazuka ya so kran no mo pese mo to aso no and mo be tro say our kids can't be sex slaves omo say omo mama no omo ti mama ye can say enkoa e wo enem say e be force no omo adasa enkoa da bi da the South Africa fo nyina ye demonstration kese e di tia Bazuka e ma e ba pipam me say daily san se utobia ewom uba be hu ni nyina enaja omo ekoye case editi Bazuka mamika sam kiro enini hwe hase hwade we also ma kiro o say church rocked by the accusations. Yes. And on my kiro says a rape case open against prophet. Kingdom Prayer Ministry is known among its followers for performing miracles
and healing the sick. But some former members claim it should be known for sexual abuse too. Hwɛ mami ka some tro. We asem we by people small police fo nyina ba mu. South Africa for say Bazuka sora wo ye no omu to na sori no mu hu so wo ye sofo. Sanse niema wo ye no ebura adwene tiache so. Ejina emeba wa Bazuka no o ma de nyina da. They all started to come out. I was South Africa. She ema dodo a omo ba out. Be can say Bazuka eye angel Bazuka ya wonenam kro hayi. Emeba wa eba bonten eye bold wo bra orepu saga na wo ye na dwuma ye ni wie ye no aye ya gani dimrika ekọ police station na say court ko ye case no eho mami ka some chiro me kan some chiro ni dey make am say me kan some chiro a ni dey make am eho na guess what South Africa nyina dimrika omo amuye bold Bazuka no omo ada edimrika ba bonten. These are the guests and their pictures. Look at them. Emano, Mekaye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 guests. Omuye bold ba bonte Bazuka no mwada. Yelo mu nyina ba pipem. Now South Africa for the church say our children are not sex toys. Leave them alone. Bazuka message at South Africa for the man no. And my was South Africa Bazuka and one more edit die 1 year board timber no. These are the ladies. Count them. Count all these ladies. Wabra case in about these are the ladies some year board. Eme yetundi pictures ba ya. Angel Bazuka. Any nana pokunum. Any gateway inum nyina adeda. These are the girlfriends of Bazuka. The angel Bazuka, you know. Above for angel for an idiot. Someone show me your chrome hanuma. I'm on a Samba Bregana for papa. Angel Bazuka no. Wano. Guessa. Wano more one. What can you be anime ye for kind guess in na. Kind one by one. And as South Africa for that, we say our children are not for sex. I will say our children are not. I mean, King Kang, when I'm there, come with you. Say our children are not sex toys. Leave them alone. And they go on. Yes. Guess when in South Africa former Bazuka eko hoko jini ding. And near my Bazuka ko krono mo kwa ye no. Ebi ena maka achre woni. Na wabra sanyema we nyina eko so no meba. Me de adi bi wa betro. Ay, hwɛ asane ba pipa mu no ɛna emrante no ba be ka asɛm bi na hwade we ya tro me patro hwɛ ma me amani bɛgye o see there were no miracle and it was all lies. And I did red pen actually no. Yeah, did red pen actually. Say I know it was I know there was no miracle and it was all lies. And you did red pen actually no. So we shall red pen. You did red maka actually no. And no. Na omo chire say Bazuka sra no ye no. Na fake. Na essentially biensi. On one day creating the miracles. Now I yet. On one day creating the miracles. Now I yet. It no South Africa 4 boys and bar out eba bekaye. Emrantia mi ensa we a omoba abontin Bazuka. Yes say what is sika. Kele boys and say mo munka asem we ebiem. Abrantia wodi kan. Bazuka ema no. Let me check it from here. Abrantia wodi kan Bazuka ema no 300 million Ghana sikem. Ye de ba mi South Africa for sikem binimu. Ete make kana Abrantia bi churo say hunu di matem but no problem. Minim South Africa for sikem. Eye 300 million Ghana cedis. What about sikem a minim South Africa for sika. And Abrantia otoso mienu no so no. O man 200 million. Eye sa boys we. These boys. Now wait. One a guy the Bazuka. Yes, so that was I two seen one a guy the Bazuka.
Eti no omoma boy we on my way 300 million. Yama we 200 we yama 200 million and a bodyguard no ankasa no omo command 150 million bodyguard na wada ho no we sabranti we on command 150 million and a omo de man se be ya omo nkoko to biem enkwaka say case ne ye no kore na omo ntwa so sansa Bazuka tuetua de bia ma lawyers o de bia ma nkrofo bebre etisika nkrofo we agigi Bazuka eno no otue ni nyina so de ma wo mo eti no obra Bazuka etua bibia de ma wo wie ye no ana asem na kodru court afade e ba chi ye frɛ da ye frɛ Bazuka so omra court pa ana presenter bi ewo e can say presenter bi ewo South Africa your friend say Solomon Isang Ansoms Solomon Isang na Solomon Isangi ena woye presenter te say krum hanom a otwino konom ne Beku Santana no ene papa Sefa kan no presenters akese no te say sa presenters no sa bi na boy we enso eti Solomon no na Solomon no eka say ade we de wonte ase se Bazuka di sika na mase ne pese eja case ni maneka eti abrantie no eteki Bazuka on e won radio program so na eno na Bazuka sorry ye no se hwe me transfer me didi matem da na Bazuka se me raise cases emfa mabo yi na ade e na abrantie hye ase e raise cases mu enumi mu no me no se me de begu abrantie so mame mo video wi kiro na hwe Angel Bazuka ne ni abra what to threaten words serious one what to threaten words serious edema obi a wono ti ne ba bie a wo no akwaye wade ena nipa kro no ahu ena presenter no wo ka bie Bazuka threaten words a woto edema abrantie no meba na mam wo hwe na se sofo eye saa wo beka akire me tie me ne threaten words no wabra abrante ne kasa Bazuka video ye ni na tare na ehno de ye video no enu enie me be kire wade pa Bazuka tare na ehno de ye video no eno ena me de ekire wi na hwe video na Bazuka se ye jano na de opeso wo ye no onye okrum ha se oji sika ni wi a ade we kura de me hwe so ma hwe ade we de ma hwe dada se oji sika no ewi a se Bazuka ji sika no ewi a these are the things enjoyment we dey so much no so for dan baby a wogi na ni de we nyina ma hweda we mama chele o chele am na ni nyina yira on say I fine yeah o feel Bazuka no wogi na ni ankasa eti obra wo guso asane me we nyina ekoso na presenter ne say on pene na ni china sanse Bazuka de a wo ye no eni kwan se wo sofo eye saa ade no na wobra presenter kasa ye so be kan se eye se nye na Bazuka se ne somudie na ne be ewo na brantie sorry ye na ne audio o ye de ma presenter no eni etie Bazuka video na stop a stop cry bebo I'm talking let it a stop cry bebo I stop okay, mebo me ya copy se me nya ni na gba ma o. You can't sit on social media and you write anything stupid about any man God. You want from men of God. Don't you have if you are me samba ma me nsuru, o de me nsuru don't worry. Your family, you sort of stupid. Nsuru. When you are sleeping on the wall, fucking head like it. Odifo no boafu. Is somebody there with you? Stupid guy. Fool. If you live at with the lady, is your business. Am I a man? The Bible says God created Adam and Eve. God didn't create Adam and Kevin. Fool. You people just work out and just want to tarnish my name. You put a naked video, I'm lying in the bath. Oh, brother. Is it a crime for me to lie in the bath and hold a drink and drink? Nonsense. Yes, Bazuka boafu. What they were dead presenter din. Presenter na kwa kase.
Odi for no ntia se omo nche no na de oye nyina anye wo de tie mam ha de am ka so tro he mama Zakuma kill you, Abua, Tokolosi kill you, your mama, your papa, idiot. I'm talking, let this video trend. Nonsense. You can't sit on social media and you want anything stupid about any man God. What do you want from men of God? Idiot. Don't you have family members in your family? You son of a stupid. When you wake up in the morning or in the night, when you are sleeping on the woman fucking head like this, is somebody there with you? Stupid guy. Fool. If you live at with the lady, it's your business. Am I a man? The Bible says God created Adam and Eve. God didn't create Adam and Kevin. Fool. You people just wake up and just want to tarnish my name. You put a naked video, I'm lying in the bath. Oh, brother, is it a crime for me to lie in the bath and hold a drink and drink? Nonsense. I catch you and you Bazuka na Kasano. Was ya kwana ya dia manubu afu edwa kura. Na maminka asem chewe. And you Bazuka ene nana poku. Enyina na ewo South Africa ho. Na emrantiam yensa we ena emotena ase. Na omudi ewudie kese pa anu eden a akofa nsem bebre abai. They are 3 guys. Nana poku ena baako a oka ho no so your friend no Pastor K ena ono Angel Bazuka. Yes, ono Nana poku ena Angel Bazuka. These are the 3 guys. We know ena yes, these are the 3 guys sir. Omo echi girl no erepu no. These are the guys. Omunie Bazuka ena wuhu no. Oh. Ede na babusi. Bazuka ena wuhu no. Bazuka nie. Ena Nana poku nie. Ena Pastor K ni su nie. Nti omu nyina ya Ghana fo a omu free Ghana ekọ South Africa so omu kwa koye adwuma. Eho na omu okofa asase wi nyina ebae. Na hwe. These are the letter. The dead girl. The so one kasa hwe bi na okin kan bi mame. One kasa hwe. Girl na owu ye no. Ne ho story ena omu de aba no. Yes, story ni nie. The so bia nya daji hwe bi ye pa story ni nie. Guy no ye story for ni Solomon. He sank and he didn't go on so sha. Bo se edin bi egu on Solomon. Yes, onwa. Ena omodi case eba abonten. Solomon no ena de bae. Ena omodi case ebeto abonten. Na South Africa fo enyina sori se ade Bazuka no ba krom oba ye ne de. They don't agree. Etomodi Bazuka ekọ court. Na court ye no Bazuka ekọ na no. Ena omo eye plan says baby ade na duru ne de. Wan hwe ya na Bazuka no mo jeri no. Eti na ye mpekwa bi so. Na ye pipa. Ema Bazuka ye passport from Bazuka no ni birika emra Ghana. Eti Bazuka ne passport ankasa ekura no. Passport no e da South Africa sisi America say. Ena omo ye different passport e de man no de sa passport no e ba Ghana. Omo ni dwane ye no dimirika e ba Ghana. Eti no ni lawyer ti asumi o. Ni lawyer hu say baby a case na do na no eden. Because Rebecca wu na ora su case aba. Eti afa no lawyer no hu say baby a case na do na hwe ya ono kra di animu a obenya se be jeli no. Na mame chiro ade bi a wo bro mu say cases ne ba no lawyer no omo chiro ye ede ebae. Sanse na case na do ba bi a ano eden wo ye hu hwe a enyeye na hwe dia e course e na tie kinkan bi uwi amekan ni nyina akire wo Bazuka ne lawyer no asem ano mudi nkomo omo ekan yedi enti a lawyer na fede don person be follow case because odi Bazuka echi a obinya asem and say we were at the court for bail application but his lawyer just withdraw from the case. Bazuka nankasa no omo konsom kope bail e di amano ti asem ni but the lawyer Bazuka nankasa ne lawyer no was we were at the court for bail application but his lawyer just withdraw from the case. Eye Bazuka first na makama wono second one so enie was it is the third lawyer now
to withdraw. Eti a lawyer for no we makum yensa. Eti ba ko ama na mo say ne lawyer na otoso yensa no onso so withdraw case no. And now for the sake of their reputation, they saw that the new cases have had evidence. Or when we say case now, or when the two Bazuka so say what report be no evidence evidence baby can lawyers no say someone should mudi anymore or mubenya say no say pictures of Bazuka in bed with minor girls. So no lawyer want to lose a case. That is why they decided to withdraw. This is the statement of the lawyer. This is the statement. Bazuka and Crawford and so much case in HBM as one much because now evidences are ebana no thing to mudi echira ombenya asem. Na Crawford kwatena krom wono omude abrabo fi bi ne niema tantan bi eto wo mo so se mo beye. Nana Poku na friend say Nana Poku no abrante na mo hwe no Nana Poku no me yi ni picture ekire mo no guy na wono ne Bazuka eda hotel poster so no yes ono baby ana Bazuka da wode eniema si ne ho a wo gi nani no sa abrante no wona friend Nana Poku no na ono na di Bazuka ekọ okro no mo no so du kro mo no Ami Nana Poku ni chiro na mindem chiro ade bi odu krom ho no Nana Poku no nie wona hye mfimfie no the middle one on the friend Nana Poku no na odu krom ho no ena ma wudie ne bone a wo ni tirim nti no wan yusu one passport da na enam se o rape oye rapist o nyina ne Bazuka ne rape girl no na what krom ho so offered him papa ne te onti no wa ye passport different yes, with the different names. And what sign so I driving license and Makumako, why driving license Makumako three with different names. Now maybe kind idea at the actual. Ne driving license ne nyama why fake ni be driving license or fake driving license was South Africa. Nana Poku ne passport way fake name and or passport way. Me baba chira wade pa na hade Solomon is son Solomon is shine no it was two program and title no they say the alleged rapist and prophet Nana Poku has found different identities. What South Africa but Odibonia who are changing the thing nobody the full fryer Odibonia no more changing the thing nobody the full fryer na shedia ekoswe na South Africa for passport. I want to say my investigation has revealed that Rosterberg based prophet and one of the men accused of raping 19-year-old Rebecca Nana Poku uses 4 different names. And Nana Poku nankasa Bazuka didn't call or you should different 4 names. One name Collins Opoku, his Ghana passport. Second name SK Anowo, his SA driving license. And third name Stephen Kwame Poku, his private Facebook. And fourth name Nana Poku, his official church and media name. So Abrantanity South Africa these are the Kwadua South Africa for the Ebon. So to Kromono was a identity and Boni Awodinti who get different identities and Odi Ediboni Okromo. Now here passport or ye no. She Edia Odia passport edicano. Or say Edin in ye. Nidi Odia passport edica Collins Opoku and Odia. Wonderful Collins Opoku and Odia the passport edican. Now passport ebiem so no one for police Opoku na ye but odi difu fro e na eye sa abrantie we ti kronum e na odi boni bebre odi boni ankasa e na he the driving license akọ krom wo so koye no what the different name e na ye SK Anowo e na odi ye driving license. It is South Africa mo driving license ni e na Nana Poku edi edin foforo edi odi to no so kan ye ne di no Anowo and odi said the way aye driving license no odi drive was South Africa
nkrofo no mu di boni o niam o mu ye osuma se okrum wo no ano adem papa abrancha me kana se boy no ni nie na hanso so obey the Facebook so obey you Steven Kwame Poku it on one the Collins I am the driving license at the Collins our day the driving license anowo and the passport Collins the Facebook account Steven Kwame Poku it will be so said Sabranche we say South Africa on what no the passport to what the Collins Poku passport to what the Collins Poku and the driving license so at the SK anowo enuniye the driving license SK anowo apart from the driving license no open the Facebook account the social media ni bibia eno so edin what they ato no ho so a what the friend ni Steven Kwame Poku it you can see say enam boni ntino omo change omo identity de bia maybe to me Facebook account back on Mannaseh the way changer baby bia no na me denam baby me postade o baby kura no na me sign the back it you share sabranti e kuro na otimu no eniema a wo ye no ebi no na asoro no ye frɛ asoro no Kingdom Prayer International Ministry asoro no enie but omo asoro no ene wo ho no asoro na wo medo asoro na poku e picture eda ha na poku na da ha no asoro no so nie asoro ni di nie yes asoro no ena me de akire no eye Kingdom Prayer Ministry International na poku asoro no na abrantie yi eniema we ni niema we na omo hye South Africa ho no mo a omo eye enkrofo yire na so hwe obi a wakum nipa na wiye ye eno enkonkodai wosan ko rape na chi no wosan dwane afri court case wata be di Ghana na oba ya ye di na tena ba bi e ka oba ye di na tena ba bi ma afi na oba kire so wo crash power obetima sent to kwan obesa ko South Africa obi antum ya ohwe I dare you say wo can say wo Bazuka na boy ya odena mo ha friend say Emmanuel nana kire say mutum ko South Africa biemu a me Mannaseh monsere me utum ko South Africa biemu da why because of these things kwa afa sujane ba Ghana na Interpol crash show okum obi Rebecca ana okotie sika ma ne maame ana wasan rape e kan say Laura wa rape Laura ama Laura nso so we odi sika fo ase boys saw no mo ya azan adwuma nyina betewoto ana wadwana betena Ghana oba ya unkan no ntum ye ba be bie nse we so many people how fake you are what fake chira frankrofo akopa chew opa choni wie ya kan no tumwe na brante ya samba abonte se onu de ono nim de waye entia na ono bukere de Japan ebodi din se o se obeka nasem e na okopa chew. What are you talking about? Masa ko na sambra bi beka se baba tire Ghana fo ne yani atio orofo eniema we na mba sen babo buru so akire o dia ka de mo amahwe bi ntisa mo hwe video so amahwehwe ene niema amahunu na mo de ka we ho a won ka hunu say Bazuka and so called these prophets for ayebobo mu din they are all fake. Now I was with them, I was like them, I was walking like them, I was doing a man near me one way my yebi agayo me no want to conduct crana Bazuka on am me na me chire Bazuka juma Bazuka na poku a omako di South Africa no I am their godfather from the beginning of the ministry and crofo mo mu di kro mo amfa bibia mo me na me chire mu nyuma de mutena dem samre na and na mo friends sikafo bi mo asofo bi mo ye sikafo se mo father no mo no samra me ne mo nam na asofo no kra na wo mo ne mo nam de ba me kan se enipa ni na ho Ghana fo hwe hu yi say hu se sankrofo we de beji nsuo beji oil bi me wade ebu ha beji a wo ha obekọ wo beji we ya o ya de ebekọ sankrofo mo ye ndwane firi ho ye firi omo nchesan se omo emma meboa yen na omo ebese kisusum ede maye nyame ehira so onya abre ema me ye na utie me ye
wodi for community wi asamaka Bazuka so de na me de abetu for me sire se wodi pa bia ni na ho wodi pa bia ehwe na brabo yi isan se emre eni ho e de mai odasani na se ehwe ehusu ya de aka bia no Awurade so e de beka ye ho wonyame hira na oma wo so wo bra me no awie programming Awurade ye kese obi bia wo chia me na o test me anasa wo ma comment bia no Onyankopɔn ehira na oma wo so bebre Awurade mpagya wo na Awurade enye kese me da wase na me hyese Awurade ema wo so wate